السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خين إن شاء الله تعالى أرانتنا سينا نبي موسى لال نبي موسى عليه السلام حال خمتي خرف ربي إساقل نبي الله هارون أبليس إساته حال خمين فول ربي إساقل لا تديروا دبين نبي الله موسى ملك الموت خبلي إجخي سادر بوتو دبي لغاتي وانجؤ وللال إن شاء الله تعالى نوجه تتتقاري قدا نمني الدنيا تنرجل هندنو منين ببريدان سنگرتن خن هندنو قياتوكو دوته خراباني تا قياتوكو نمني خيساد أبامي نئونا دچي بريدون سنگرتن تن هندي قياتوكو دوته قلته دويدي إسي ولد دريرون حفا هنقبو تناب كرين المنما دو أصداد warri du'a sodaatu warra kame warri immoo du'a jaalatu warra kame mu'minaa fi kaafirrinuu du'a ni sodaata garuu ammoo yeroo du'aa sanii wal dhabde umriin tee hangam feete kuttus umriin tee dulloomtus ati gabricha taatus ati mootii taatus ati kabajamaa taatus guyya tokko du'uun kee hin hafu duuti karaa ilma namaa hundaati garuu ammoo kaafirtoonni du'a ni jibban هاتاتو نبي الله موسى حالا خمتي فول ربي إسا غلي حالا خمتي دوئي دوتي أنبيوتا سنديفتو كفارتوتا سنديفتو منافقتوتا سنديفتو ضعيفة في جبس هنديفتو تنافو نمني هندينو دعاف قبعون درقما بولسان تنمني هندي راي نفني أنبيوتا في تجارة في مسكينينيس لا تديرو maaliif kaafirri immoo du'a sodaata jennaan waan rabbii isaa qunnamuu sodaatuuf maaliif waan badduu sila dalageef rabbi qunnamuu ni sodaata tanaaf rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra hoggaa rabbi qunnamu gammadu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu haa taasisu amma kallattumaan kara gartee seenaa nabi Musaa akkaataa inni itti duniyaa tanarraa deeme waliin laalla garuu san duratti obboleeyyan إن شاء الله تعالى وري channel خنا فاريتاتن channel خني سبسكرايب تقو هندغتنا إيجا سبسكرايب تويتاني بكا دولا تنا تقو هندغتنا أكواني هندي إسن جيسو نبي الله موسى رسولتو تربين إرغت خيسا غرغد راهي توكو معجزاليه الدو ربين إساف كني أولي دربي جويته بحرا أولين لهي غافا وتدري فرعون إسان جل فيجي بحرا سنين بهو eega bahara tarkaanfatan booda saamiriyiin ummata isaatiif dibicha tolcheef dibicha san gabbaranii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eegas booda ummata banii israa'eliif araarama godhe sababa Musaatiin nabiyallaa Musaan osoo qawmii isaa keessa jiraachuu jiruu yeroon kara fuula rabbii deeman geeysee malakul mawt itti dhufe yeroo malakul mawt itti dhufu khabala itti gadhiise malakul mawt itti dhufe maal je'een خوتو بهي خرا ربي خيتي ديم جنان خبلا اتقديس حديث أبا هريرة وديس خيستي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم كان جاء خقاني في جبريل ملك الموت اتدفي ملك الموت قافته لبوتي أسكن جئين ني خبالي خبالة اتقديس ملك الموت خرا ربي إساد دي بئي خقا خرا ربي إساد دي بؤو ربي مال جئ يا ربي قبرت خي خدو اهم فينتين ارغتي جئن سبحان الله ملك الموت ربين اجدي بسيفي ديم اتي ديبي اساتي داكي يو جراتشو فيتي بوخي هوري داك ابدو جئن بوخي جچون غوغا هوري غبا چورا جيروسن قبدو haga inni ta'e ni jiraata jeen haga qabatte san guutuu jiraata jeen subhanallah ni gaafate dubo Musa alayhi salam malakul maut gaafate ya malakul maut eegas booda hoo jeen eegas boodaas numa duutaa jeen subhanallah sababni nabi Musa alayhi salam malakul maut qabaleef maali jenne yoo khallallu taate malakul mautitu haala inni duraan itti beekun addate itti dhufe namate itti dhufe ملك الموت أكما قرتي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم يرو تكتك قربا وربادية فكاتي اتلوف سنتي إساتيس لفه سبب سني في نبي الله موسى عليه السلام خبل اتقديسي إجئر دربه حالا برا فكاتي وان اتلوفه من إسا حيما إسات ملي وان سينيف جتش
subhaanallah. Haalli nabiyallaa Muusaan alayhi salaam itti du'e hoo laata dhiiroo haala akkana, bakki inni itti du'e hoo bakka akkami san na waliin laala. nabiyallaa Muusaan alayhi salaam gaaf tokko osoo bakka takka taa'u jiruu malaayikaa rabbii tan qabrii bareedduu takka qotaa jirtu arge. yeroo isaan qabrii tana fixan ni gaafate, yaa gabroottan rabbii qabrii bareedduu tana eenyuuf qottanii je'eeti gaafate. gaafa inni akkana je'ee gaafatu malaayikaan rabbii ni deebifteef, gabroottan rabbii keeysaa gabroottan rabbii kabajamoo tokkoof qonne, yoo qabrii tana ammoo feete seentee keeysa ciiftee hafuura irraa boodaa baafachuu ni dandeeysaa ja'aniin. nabiyallaa Muusaan akkasitti qabrii san keeysa seenee ciisee ija isaa cufate. achumaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lubbuu isaa irraa fudhate. iddoon nabiyallaa Muusaan alayhi salaam itti awwaalame immoo eeysa? qudsi bira gaara gartee niiboo ja'aniinitti awwaalame. maleeykaatu awwaale jechuu. ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sahaabaa isaatiif ni odeeyse, gaafa kara samii ol bahu qabrii nabiyallaa Muusaa alayhi salaam bakka kathiifil ahmar ja'amtuttiin bira kutee je. osoo na wajji jiraattanii isiniin agarsiisaa je. isaa achitti dhaabbatee salaatu, qabrii isaa keessatti dhaabbatee salaatuun bira kutee. nabiyallaa Muusaan ammoo alayhi salaam gaafa du'a filate, yaa rabbi na dhiheeysi beeytal maqdis biratti na dhiheeysi akkaan achitti du'u na taasisii je'eeti kadhate alayhi salaam. garuu ammoo irra guddaan namaa bakka tana hin beekan. duuti nabiyallaa haaruun hoo haala kamitti taate alayhim assalaam? abii maalikii fi ibn abbaas irraa odeeyfamee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kara Muusaa waxyii godhe, haaruuniin gama koo fudhachuu deema alayhi salaam, bakka akkanaa akkanaa geeysi, gaara akkanaa akkanaa geeysi je'ee waxyii itti godhe. nabiyallaa Muusaan fuudhee iddoo bareedduu mukni bareedaan jiru takka geeyse. mana tokkootu bakka san jira. mana san keeysa hoggaa ol seenan, mana shurufkaan isaa haalaan bareedu, haalaan toltu, ka hoggaa laalan namatti bareedu kana keeysa waliin ol seenan alayhim assalaami. yeroo kana nabiyallaa Muusaan alayhi salaam siree tanarra rafi jechuudhaan itti hime. yaa nabiyallaa, abbaa mana kanaatiin sodaadha je'een. yoo abbaan mana kanaa na dhufe hoo je'een. abbaa mana kana anaatu sirraa dhoorka je'een alayhi salaam. nabiyallaa Muusaan yeroo kana na wajji gacciisi yaa obboleessa kiyya je'een. yeroo kana nabiyyiin lamaanuu alayhim assalaami wajji gacciisan. akkuma gacciisetti nabiyallaa Haaruun alayhi salaami kara rabbii isaa deeme. haala kanaan nabiyallaa Haaruunis fuula rabbii isaa qunname. ammoo nabiyallaa Muusaan alayhi salaam malakul mawtitti beekee hin dhoyne, nama biraatti fudhatee dhehe waan haala biraa fakkaatee itti dhufeef jecha. haala kanaan nabiyallaa Muusaa fi nabiyallaa Haaruun alayhim assalaami fuula rabbii isaanii galan. seenaa tanarraa akka barnoota guddaa fudhattan abdiin qaba. inshaa Allahu ta'aalaa akka seenaa biraa tanneen tana fakkaattu hedduu isinii dhiyeessinuuf obboleeyyan chaayinaala keenya hoggaa inni isin bira ga'e sabskiraayib godhuu fi laayik tuquu hin dagatina. seenaalee hedduu tan gartee ilmi namaa dhagahuun barbaachisaa tahe, tan hedduu namni gartee hubatee adda hin beekne guutuu isii qorannee isinii baasuudhaaf qophii teenya xumurree jirra. wanni ammoo isinirraa barbaannu laayikii fi sabskiraayibii fi sheer. chaayinaalli Hamzaa Sheekh Jaabir chaayinaala keeysani nama beeytan hundaafuu sheer godhuu hin dagatinaa. khayriin takka taati sheer goote nama tokko bira hoggaa geeyse namni san itti fayyadame mindaa nama sanii guututti argatta osoo kan isaarraa tokko hin irranne. tun fadlii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummata muhammadiif kanne. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa mindaa kana nu hundaahuu nu haa qunnamsiisu. khayrii tana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu hundaahuu nu haa qunnamsiisu. tanaaf waan chaayinaalli kun gadhiisu hundaahuu obboleeyyan keeysaniif sheer godhuu hin dagatinaa. warri sheer isinii godhanis sheer godhuu hin dagatinaa. hundi keeysan ammoo wanni isinirraa barbaadnu laayikii tuquun waan ati qubaan tuyxuu waan sedhi baatii miti. galatooma. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة.
dabalata viidiyoo kana argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhaa. وقلبي إليه تبات